BJP की president Sada Raja Sabha की मिखल की तमक्ता कोई की मेरे किसी पिशन करे BJP मणिपुर प्रदेश की president अधिकारी मरियम कोई सरदा देवी कोई की सीट अमर की महा की मिखल लंगा की पार्टी ऐसी की मेरे ओइनबा मेरे किसी पिशन करे BJP की माइकई की state president ए सरदा सी ख्वाइदे की मतिक चाबनी है ना खल्लगा खलकपनी है ना फोंदोरक लियो जमसे अखोगी हाना अखोगी BJP की है बतारे प्रेसिडेंट ओबिरंबा अधिकारी मयुम सरदा देवी से कोई लाखदर 27 की इलेक्शन जिदा मजिदा अखोगी सीट अमा फंगनबी दमक तमाजे सेंटर दा से थाजेंग्रे सो हारियो जमसे हाना प्रेसिडेंट ओइरंबदे की मथंग लाखदर इलेक्शन जिदि मिरेप अमा ओइना चोंथोकदौरी बसी मसी करंबा मोंग दा है बतारे करम मोंग हबे मिन्स अखोगी अफबो मसी प्रेसिडेंट अदुम ओबिरगा प्रजा मयाम की अवार्ड अपा कमिटमेंट ताथोक तासिन तौमिनरगा लेबगी मुहुत मिरेप अमा रोमदा खोंग थांजलकबा असि मसी अफबो खोंथांग ओइगदौरिब्रा नत्रगा BJP की माइकैदगी ख्वाइदगी मतिक चारबा नुपीसिंगी मरक्ता ने हाइजुना सो कोइ थागली मसिगी मतांग रोजा मसी करी अवोनबा लाखदौरिबनो BJP की मरक्ता हाइबा तारे प्रेसिडेंट ओइरंबदगी कैंडिडेट अमा ओइनबा अखोगी से थाजन खराब चेरोम लेरोजा मसी करी करंबा अवोनबदी लापिबु याय रोजा मसी कमायना थमिनिंग ओजा ओजारा केसोसिदि खोइ तंगाय फदना केनोनी सिदी मोगी पार्टी मनुंग हेतारे को सिदी पार्टी मनुंगी मचतनी को फै फते हाबदि कोइ कमिन पिजर होय नियो बिजे खोंग खांगे दुनी को आई फाइ पुग पोद खोंग खांगे प्रमाण लेदना अन यामना सिदी एकोइना मी अमा नत्रना मी अमा गे मागी पर्सनल लाइफ नत्र मी अमा गे ngसागी मागी तौबंग अंबंगम दबदा एकोइना मदुदा याम कना इंटरफेयर तुजरोय को जरोय तु तौबदबु लुरेबे इशू दी थमो शेंगमदुनी को लेबाकी नत्रना एनी इशू में थमो शेंगमदुनी अना सी हजु लाइबो पोसक्सी अदुम any political party mana ruling paidana majority within layam taraga su moina khani duini pramani ko ado siju hajula siju BJP na ruling pala le pora manina mogi manungda kana thaji gi habedu di mogi disine ado moina lorok pa fire moina khalak pa khalondu phajabo eraga na miyam na khwa khuduini phajdaga na sari miyam na ado question miyam ela so duini gatra kasu leite aduna ajila ifem jidi aikoi BJP haju pai bi bai chema sarda ji magi tenure hana present pai bi na mi ju tenure ji मीन चाही होम पाइना कदो माचाई तरुक पाइबा माले खसु खंजाबदा को एक्सटेंड तरुक लेहि माले याम कना मनुंग दिखु सुनजद्रे अदो खजिसि तांगाय फदना एज ए प्रेसिडेंट मोइना माजी रायसभागी MP मोइना हसिकान नॉमिनी नो ए पार्ट ऑफ सिटी तवनो कनोनी मासी नॉमिनी नि जि लेफिम जिको मासी तांगाय फदना सि इलेक्शन नते तौदि थौसिदि मोइ सि खोइना एज ए प्रेसिडेंट कानबे आदबगी मा से ngसागी नॉमिनेशन फाइन तौबा खोटपा मागी ngसागी कहनी तौम दो प्रेसिडेंट खरा हाइतार इलेक्शन की प्रेसिडेंट खरा तौजबई वानी तौबतबु मेजॉरिटी ओइरिबा मगी रूलिंग पार्टी की MLA सिंदुना ओहेलजी है मि दुदा नॉमिनी ओना हाइतार मा ओहेलजी है खल्लगा थाबने बसिदि को वोट नते बतो थबसिदि अना कंटेस्ट थोंत्रे ना प्रमाणे अना सिदि मै मनुंगदा मा ओहेलजी है दुगा पार्टी की प्रेसिडेंट अमा ओइरमगा ना समाना चटपजे सिना जो हान बदिनते ममांग जु कना कना चखिबदु लेरे को सन खंजबदा अदुबो हजिसी पार्टी की प्रेसिडेंट गाइसु हम चावर पोर बनिदना को एज ए प्रोटोकॉल ने यंगरगदी स्टेट अमागी पार्टी की प्रेसिडेंट अमा हाइजे स्टेट अमागी लेरिबा मागी लेंगा हाइतारे को मागी पार्टी की प्रेसिडेंट की लेंगा CM हाइर प्रमाणे चीफ मिनिस्टर हाइबदुदी मयाम गिनी तो इन द नेम ऑफ पार्टी की रिप्रेजेंट चली बनिना मा BJP की मिनी हाइबदुमदि हाइदारा रोय अदु CM दुदी मयाम गिनी दना प्रमाणे को ओइरिबा CM दो कनागी रिप्रेजेंट माई पार्टी दुगी रिप्रेजेंट लापनि दना प्रमाणे को अदुना BJP ना पाले हाइबसि दुम हाइताबनि अदुना BJP ना पानबा ओइबनिना BJP मनुंगी लेरिबा CM सी एज ए प्रोटोकॉल मतुंगिना स्टेट प्रेसिडेंट गाइसु अमाम था अमागी आदि लेजरी पोर बन हाइतारे प्रमाणे अदुना हजिसाइ एरिया कोन हाइजा निंगिसिना अदुम हजिकसे MLA सिंगी थाकता सही ताम अहुम लकाबा मई लकाबा मंगा लकाबा तो मैम यामनरी को हजिक लेबा सरकार सिंग हाइतारे को अदुम हजिक दी इलेक्शन में लामिना अमु खोइरामगा मियाम हाइदुइनेबा को आइसे हदकी लेबा तरन सिदा अइना तौजनिंगबा तौगे खनबा थक मयाम मै तौबंगम जहौद्रे हा अमुतगा नुक्सिबियु हलक्ति अइ मियाम की सेवा तौजगे मियाम ना हाइबा थौतोय तौनो होना जगे गायना भोट नि दुइनेबा जरा केसो नुगाय हरनि जानिबा को अदुना इचे माजु खोगी BJP लेबा प्रेसिडेंट सु तांगाय फदना प्रेसिडेंट ओइना थौक तौगम जहौद्रे MP अमतंग चरगा मियाम थौक तौगे हाइदुनि दुना जरा केसो को अदुगी मागी ngam दबा दुना sai mi aina हाइजबा खोंग खांगे mi खोंग खांगी लोइना mi बजे परफेक्ट नते अदुबु लेट्स सी खोय यंगु तारे कनो जरा केसो को लेदिबा लेबा की इशू जी लेबा की लेबा इशू जी कदाई फावबा रायसभा की MP अमा ओइना कदाई फावबा केदो बिरप गंबा केदो पे याबा अदगी मागी
activity udri nam si pramani ko na haju hana gi present pa ngai activity khoi ure adu gi uba to da khoi na adu na yamna blaming to din wai te si mi mi kha pole ko phiom te charak tra di u lei ta pham da ke ge na yum bi ma khong we na yum nu di sa da da bani na yum sa da da bani na u phang dra ga di u phang dre na yum sa da ba di ya da bani na u phang dra ju ke gi sa gi ke gi hai je ko gi u na sinia pona te ko ngai pha da na ko gi kanom ta ngak ngak lo pi ya na ba na ngak lo pi ra ga yum ni sa da de sai da na aduna adum leite da ni na lei ta ni tro adun lei phim je ko yeng ta re aduna ju lei ba mamang gi ko ining thau lai sa ba MP bi ra me ko ining thau le sem sana jaw boy adum khara sahi manga si mana puja ma tam da ko mayam di hajar re du miyam na pamba miyam gi phagado ba miyam gi phagado ba thau khara adum tor mo khoi mami khadum uidna ko laung na ba khong na ba ada hena ko gi loan ji ai pha na ko ne hena sagi le le ngak sin na ko gi sen mek te yaw na ko na bi ko bi mayam le re person mayam ko to to mayam ko ining thau to bi ra mayam ko uzai aduna manung da internally mayam khang udra ga su in the name of lebaki state ki bai shuma da lebaki bai shuma da tangai phana to bai aba area khar di dum highlight tar phongdo ko khum idna pramani udra ga su aduna yeng tare se ma thanda ga su yeng tare aju bijan leiba manipur issue sing matang da karai yona in mangamba kaya we yona rai sabagi sagi platform da phama kan da chokri tebun phama kan da lawbung ngamba khongba khoi yeng tarin tra aduna sagi hekta khoina yam na sagi praja moina khoina ateti political rajniti gi magi manung da usunjaroi na ju lei film ji praja moina khoina ji yeng ngai da na only raj sabha gi MP wa na ta ko lei bi di MLA me am ji ting thok pa ko lei ba khan ba thamoi seng ba adu jati gi khan ba ko lei minai bu khunda minai fur kuntra mari si tangai pha na to na chingmang ngamba chap chana manipur ji mamang khana sapang ngamba du ngamba mi khani thau tari ko ojara ki ko adu ngamba mi sing du khoina ha ho hai ba ni sidi sagi responsibility ni sidi ko adang sai hasu ko gi mungna sana bada boxing gi oina lai hairaga ngai bada babok mayam boxing khoi tarokini yong ko oina gi lunghun lam lai bani yong ko oina lai ni ma soi tarokini na sa thaga na sa ngai yeng bada last long tai do adu phim da khoi je asam sagan lai na jimyam na ko tarokini adu yeng tare asa do ko yeng tare adu bu khoi hai jing si kana go mi khoi da khoi na blame to jom sa de khoi mami tangera ma khong te kera adagi soinai gera masamo phabo gera phawta po gera nupi gera ni paw gera ngang gera laiba ki thok to ba hamsi di khoi man nang ba area khar dai to min ba hamsi si di hong sa ni dai area do no compromise na khoi na laiba nu siba na tra laiba ning ba na tra laiba thok to no khona ma tam da ai laiba nu siba ya bra ai laiba ning jage ai laiba sima to ya bra ga je mi da hangum te ba ko si di mi du gi masha da yauje ba magi thamoi da yauje photo du ni khoi thamoi ching mai si ko aduna la lama la ina tra na ira am thole ta ganda aina chalo yawung mu draga su miyam gi damok ta ina churona kan lepaga laiba miyam gi damok ta ina ising glass pi bangam base ai part of leba no sibagi indian no dina adagi disable oidan lebi ba dugumba soinai lebi kamu sing du ta fa mon chapang ndra ba boda matham oidagi khobi do thangalak pa natra thamoi dagi kai gumba minugi pirang lo na khutta jo haira ko do adu leba no sibam khalam ni na ojara ka soba adaga sagi nang di ai tawjin yo bote ne ai khoi tawjin hero ni ne khoi tawjin do ne adudi this is not adudi kana kana da puya ro ba di ko ano khoi na jai jing si khoi hona mi nam tai ko khoi hona tai khoi puna thana mi nam tai ano jai film je khoi na ama khak ngai ri ko ama khak ngai kam ama khak ngai ta ga di ngai haja ba do khoi miyam gi thamoi sing na lu sing mangam ba ko ka thop ngam ba ko khoi miyam gi hun kham thok to ngam ba mi khara khoi ngai he ta ri ko adu mang ngai ba se ojara ke shor hayeng anyone kana ko agang obi han obi ko oining bo yusno ko adu gi potu ni khoi ngai jari ko adu na ma se matam di dum khoi phawe adab ni na one day ko chen lak ne ha thajaba thamjage adu na ju dai riba khoi gi rai sabha gi MP oina sapi ga dori ba khoi gi BJP gi president BJP che ma sada ko khoi